Me papa mpacha ye kwa no waka mesero. Oi. All right, Mama Obibia, good morning. Good afternoon, good evening. Baby, I will share you free. Aha. A power extra. Na medical can't say. Aha say no, ye de niema pa. Eniema pa. Enen eniema e wasi e dima ya chefo a ebeboa wo mo enonko a ene e de bre wo mo. Me pa che wo okay say last week adie bi si I think last week or last 2 weeks I stand to be corrected. Adie bi si na esi wo henfa esi wo kumase ye bra Kwadwo Nkansah Lil Win. Ye wonse okọ ayi no wo de car ekobo akra bi na eno na abase ye nua be ma Kwadwo Nkansah Lil Win se wo de accident ni si ye no Kwadwo Nkansah one ne manager yerashi wo mu to hospital ena bede de se car no kra bo akra wanya I stand to be corrected say 3 years or 6 years yeah na Kwadwo Nkansah entimi ensi ho ankwa nkwohwe akra no na wofo anampo se akra no se de ko hospital se ye ne dai ye nua be mai barade ne siye no na nwumra na wogina so ma doctors fo yi no ema ne ko premiere ne movie ne pepepe ade chi wo kwa sorry Philadelphia ai eye adum chedua asori etibi koda nyame asese wono Kwadwo Nkansah Lil Win no nyame ayi na free owuo ana animgu asie mu okoda nyame ase na no na Ghana front ase say bra panyini na ka na wode bo akra na akra ne wu ye na wonti minsi ho enkonkohwe akra no na wofo akra no ne dabrem wontimi nkonkohwe di ekoso enti Ghana fo ebinom ana Ghana fo say ene na bra Kwadwo asam na wo kan ye no eno ena abem say ye be sha ye nua be ama Kwadwo Nkansah Lil Win ka sembi enafie enani pa bewu ene emoja be hwiagu me pa chawo tasman nyam na me ka hye na no mumie nkohwe video no na ye mra sisi a President. Friday. Don't tell anybody. Friday, movie, everything. Hey, man, for myself. See you, Friday. Hey, You're a bad boy. you are a bad man. A bad boy. You are a bad man. You are a bad You boy. are a bad man. Lil Win. Oh, you're welcome. Are you sure? Like, see, you do publicity that no sense. No shit. Serious. Publicity is good. I see. President. Friday. Don't tell anybody. Friday, movie, everything. Hey, man, for myself. See you, Friday. Hey, You're a bad boy. you are a bad man. A bad boy. You are a bad man. You are a bad You boy. are a bad man. Lil Win. Oh, you're welcome. Are you sure? Like, see, you do publicity that no sense. No shit. Serious. Publicity is good. abusuafo yakwakohwe video no de aba enti se de ye nua be ma Kwadwo Nkansah kan ye no se ne enipa bewu enne emoja be hwiagu aya ne mpanifo kan asem bi se kasa bi won ma eni kwanse e ba ne free enu mu ba fine bia na ye nua be ma Lil Win na ade no ebesi ba wode wano e kan ye no abamu ne de na chese wani da ho se ebesi eno no na eye akra na wofo entiase ne abusuafo entiase se yakosi akra no ni nyina Kwadwo Nkansah emafie ho emachia wo mo enti anopeya ana anopeya na duei eye Zongo police station fo
Wamo akwakoche Kwadwo Nkansah Lil Win. Na ansa na no abusuafo ne de beto ho no mo say wamo je Kwadwo Nkansah 15 billion. Enya million o. Enya 150 million o. Wamo so wamo je no 15 billion. Yenwan Kwadwo Nkansah sika omo say omo je no. Aha eye power extra so. Me pa chawo. Who bet to me, I share, I like it. I know I'm a comment if fair. Yeah, you know, dear ko, Messi Hano, a beef junction. Dear Kobiano, a was song for Tess Brown, me the bebro, me that say. Abusiafo se wo behwa yakọ video no aba emra ye koche ye nua be ma no na eno no na Kwadwo Nkansah pa kire se wo yare bra Kwadwo mami musu asem wo yare o enso utimi enya ho wunya ho etimi ko premiere eye o movie no na ka Ghana fo susu se enwumra no kwanko enko enka enwumra na accident ni si ye no menko bra wo koda nyame ase no antena hwe mu o ye ntwiw enwumra na wo ko premiere o movie no ye ntwiw o ne se den na ye ba be chewo ne de na wo man Ghana no aya na wo ko kan ye se die enti no akoka so what one na so we mubroni a what one na sabi uniska wasam wo ya no kosam ni nyame anim ni ye betumi atwi makwa ayo ho Ghana ye nyina ayo wo no Ghana mom yemfa no kra to ba bia da wo mom yemfa no kra ento ba bia da say ye nua ba ma no ne yie mu o ma doctors fo ne yie no eye fiada no sabe me da anwumre no bra Kwadwo tra hwe mu watra hwe mu o wantra hwe mu enso enna ye chi na de ene watra hwe mu ade na Ghana ekoyi ade pa na Ghana ekoyi sese yakwa akoche no enti ye hwe obi nkase puduo nhio na puduo ne hia ani be hu ne dwo se puduo no ehia ani be hu ne dwo ye ready police for ye ready judges ye ready abusua maame eba any ekunu yehwe asam a wo mo beka edi afa ho ani abusua ne se wo mo 15 billion 15 billion chopable money enyeska ketwa edi abusua ne tibi didi pa be 30 kura ekọ abruchi enti bra Kwadwo asam ne si ye no fofo kura ne fra maame ne papa no bra minua ba ma mesraw me wonto me enu tira mo ntebe nka moda woro ma me ba fie ho enka efe we de wonsi ho wo tim nko ho no nko ka hwe enkire abusua enti abusua yi
video na ena etwa guo no yekoche Kwadwo Nkansah Lil Win no ena etwa guo ye hwede yebesi de guo bia ye de mu nchiremu ebebre mu aha eye power extra it is brown men of digimedie ho chiame.